Nah, di kolam ini ada yang bagus juga, yang menarik. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Abang Lombok. Oke guys, hari ini kita berada di Taman Desa Mekarsari, Kabupaten Lebak Barat, Kecamatan Armada. Hari ini kita akan melihat kolam Mekarsari bukan Pembelan ini setelah lebaran tepat. Laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive, I fight to live. Taman Desa Mekarsari terletak di antara dua desa, Desa Amptarayang dan Desa Sembung. Di sebelah utara terdapat Desa Grimal Indah. Di pojok sana ada kolam pemandian. Masih dalam percobaan guys. Halo, dari mana nih? Oh, baru pertama segini ya? Baru pertama. Tahu dari mana ini info-info ini? Oke, terima kasih ya ke kunjungan atas desa kami. Oke, ada kolam pemandian di sana. Kayak masih rame nih meskipun percobaan. Jalan, ayo. Ayo Laman. Ayo kita mandi. Mau kemana ke? Mandi. Gimana? Kolam. Mana uangnya? Ini. Berapa itu? Hah? Berapa uangnya? 5.000. 500. Oke, bilang ke Kara, jangan lupa di sas. Tetap channel ini. Apa channelnya? Loncengnya. Oke, terima kasih. Oke guys, di pojok Mekarsari ini terdapat kolam. Kolam besar. Kita meskipun kita akan coba masa pembukaan. Oke guys, suasana kolamnya lumayan cukup luas dan bagus. Kolam ini memiliki 3 kolam, yang satu untuk dewasa, yang 2 untuk anak-anak. Maklum, suasana kolam masih baru. Seperti Anda lihat di belakang saya ini masih baru, belum resmi dibuka. Nah, di pinggir kolamnya terdapat keluarnya air mancur. Air mancur keliling di sudut-sudut kolam. Nah, di belakang sana terdapat kolam dewasa. Mungkin dalam kolam ini sekitar 1 meter lah ukuran dewasa ya. Nah, di kolam ini ada yang bagus juga, yang menarik. Nah, bagian sini untuk kita bermain anak-anak, bisa keliling muter. Di sini ada ukuran anak kecil yang berumuran 8 tahun lah. Yang dalamnya sekitar selutut.
Oke guys, kita masuk ke kolam dewasa, kita tanya-tanya. Rencananya besok ini akan dibuat seperti peluncuran perosotan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself in check. My head is staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my best to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I have so many dreams. Ini sebagai ruang ganti, memiliki 3 lokal. Oh, 6. Ada 6 lokal ruang gantinya. Ada ruang musola. Ruang musola terdapat 2 ruangan, laki-laki dan perempuan. Oke guys, kita akan coba turun mandi ya, sama si Bokil. Halo guys, turun. Ayo guys, kita ngono guys. Ini baik. Dari mana nih? Dari mana sih? Bagaimana menurut adik nih kolam ini, bagus atau enggak ya? Bagus. Berapa tiket masuknya? 5.000. Oke guys, cuma tiket masuk cuma 5.000. Tempatnya sangat bagus, sangat luas. Murah, tapi kolam tetap murah-murahan. Ayo guys, kita keliling jalan-jalan, ayo. Wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Nah, di keliling kolam ada pemacuran. Let's go. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping, I'm nasty. Ain't nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed. I got your girl and she laughing, dancing. Oke guys, hari ini kita kembali selesai. Smash with me, she savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. Let's go. I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want.
I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game. A veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking at my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hearing me laugh, all the crowds repping the sound. I'm hitting the ground, running, up and coming, ain't nothing. Yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100. Cold-blooded, no budget, from nothing to something. I ain't bluffing, I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. I wanna live, I'm cold inside, give all I have. Guys, kita pulang dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, dan share, dan juga hidupin lonceng notifikasinya. Guys, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.